Tēnā tātou katoa, ko taukiri me maunga tautaringa maunga, ko waikato te awa, ko tainui te waka, ko pōtatau te whero te tangata, he piko he taniwha, waikato tani parau. Ko pōhara, ko te kauri, ko te ohaki me kai timu ngā marae, ko Ngaati Koroki Kahukura, ko Ngaati Whaawhaakia, ko Ngaati Kuiarangi ngā hapu. Ko Tamati Tiananga tōku ingoa, ko au te Pou Tikanga o Raukura Hauora o Tainui. My te Reo Māori journey started I Waimaria katoa hau, and I was very lucky with my grandparents. My grandparents were advocates for te Reo Māori. They started the Kohanga Reo, Te Puketapu Kohanga Reo. And so from the beginnings of the Kohanga Reo and hearing te Reo Māori in the home, that was the beginning of my te Reo Māori journey. My kuia, her name was Charlotte Haratapaki, and my koroua, his name was Pita Korohekeheketanga Matekohi. And Nan was a big believer in learning whakapapa. Reira ka moe a Pita Korohekeheketanga Matekohi, ia Charlotte Haratapaki, ka puta ko Shirley Moana Heke. Ka moe a mama Shirley Moana Heke, ka papa a Turiki e Tiananga, ka puta koe. Learning te Reo Māori gives me a sense of belonging, it gives me an understanding of my tuakiritanga, and I guess in many ways my mana motuhake. Ka nui taku mihi kia ku kaiako I te Wharekura o Rakaumanga. My time here at the kura it gave me the opportunity to learn te Reo Māori through the medium of kapahaka and through mātauranga Māori. And that pretty much for me created the foundation of what I am today. Ake, a forever language to me means who I am, being Māori all day and every day. You know, we have a kianga or saying within my Ngaati Whaawhaakia whānau that relates to our kuia whaawhaakia. Whaawhaakia te whenua ki te whakatō kai hei whāngai I te iwi. Plant the seeds to grow the food crops to feed our people. And if I take that kianga or that whakatauki and relate it back to te Reo Māori, that's us as a collective of Ngaati Whaawhaakia planting the seed of te Reo Māori within us. A phrase that resonates with me is ko te reo te taikura o te whakaaro marama. Language is the key to understanding, and for me that gives me insight as to what the reo is about. How can I continue to grow speaking te Reo Māori, and how can te Reo Māori allow me to grow in my tuakiritanga, in my Māoritanga, and my tino rangatira.